Dober večer. Vaše ime? Jožica. Jožica. Kdaj ste rojeni? 14.12.38. 14.12.38, 38. Jožica. Strelka! Jožica, molim vas, opustite se maksimalno tako najbolje Džumake radi. Molim vas, Dajte se zdaj sprostiti. Jožica, Džumake gre v akcijo. Kí ló ń wá bí báyìí? Sọ fún mi kí ló dé? Kí ló tún sọ fún? Kò sọ fún mi kí ló dé? Sọ fún mi pé kí ló dé? Ó tó kolo tibi. Draga moja Jožice, reći ću vam, nije dobro. Kaže, čak bi vam i uvijek trebalo da se obazirate i na zdravlje i tako dalje. Šesto koljeno unazad je neko pogriješio i to zdravstveno je nekog povredio. Jožice, molim vas, sada mi se najviše skoncentrirajte. Može? Pravi Zorica, da 6 kolen nazaj je nekdo zdravstveno nekaj zakrivil in tudi vi imate zaradi tega velike težave zdravstvene. Pazite, zdaj le grejo energije maksimalno do vas, sprostite se. Ikbaja, bosibi, bai. Bosibi bai. Jo bosibi bai. Ko bosibi bai. Ko bosibi bai. Sọ fún pé kó bosibi bai. Kó má jáde lọ́la. Sọ fún pé kó má jáde lọ́la. Ovako, poručujem vam da je ovo tek početak, da ovdje ima i nešto što je osjetila, da ne može ni da izgovori. Dobro je što ste se javili, pozdravlja vas i na vas će obratiti pozornost večeras. Pravi Zorica, da je dobro, da ste se oglasili, da je to sporoča Džumake in da je zelo fino, če bi, da bo na vas še posebej pozorna, ko boste delali. I evo upozorava me da vaš papirić je obavezno stavljen sa strane. Evo, in pravi, da mora vaš listič posebej shraniti na stran, da boste posebej naredili maksimalni ritual. Prav? Lepa hvala.